لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. نخوخی اللہ تعالی پزورا بدوینا کول ما سوا داغشانا چی ظلم کڑشی باوانے او دے اللہ تعالی اوریدن کے پویا. ان تبدو خیرا او تخفو تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا. کتاسو خار کوئے سخیر یا پٹ کوئے یا معافی کوئے دیو بدینان یقینا اللہ تعالی معافی کون کرے قدرت لرن کرے. ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا. یقینا کسان چ کفر کی بالله و رسولانو دا او غواړي چې جدائی راولي پمن د حکم د الله او د حکم د رسولانو کې او ایدی مونږ ایمان راوړو په باز رسولانو کفر کو په بازو او غواړي دي چې جوړ کی پرېمنس کې او بل الله. اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مهینا. دا کسانم دی کافران دی یقینی اور تیار کرے مونگا کافران دا پار عذاب رسوا گونگے. والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم يفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما. کسان چیمان راوڑے پا اللہ و پر رسولانو دا جدائی نکی پمن دیچا کے دائی نپا ایمان روڑلو کے دا کسان زرد ورکی بالا دی تصوابون عملون دری او دے اللہ بخنک ان کے رحم کا ان کے. یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء. غوارستان دا کتابیان چتروڑے پدی بانے کتاب پیوزل دا اسمان دا طرفنا. فقد سألوا موسى اکبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. یقینا دی سوالو نکڑو پا موسیٰ علیہ السلام دیل ویلوی ددینا دی ویلو خیمت اللہ تعالی اخکارام نونیو دی لرائے و تندر و سخت شغی پا سود ظلم دریم بیاونیو دی سخی لرا پا خدای سرا پس دائن شراغلو دی تا اخکار دلیل دا توحید. نو مافیو کو منگا ددینا اور کرو منگا موسیٰ علیہ السلام تغلب اخکارام. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا. اور تکڑو منگا دری دا پاس تور غر دا پارا دا غسلو دا لوز درینا اویلو منگا دی تا داخل شہ دروازے تا سرخ دا گون کی اویلو منگا دی تا تیرے دل مکوئے دا حد اللہ نا پرز دا خالی کے واغسلو منگا درینا لوز مضبوط. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. نفسبب دا ماتولو ددی لوزن اخبل او کفر کول ددی پایتون اللہ او جل ددی پیغمبران لبغیر دا جرم شرعینا او اینا دری چھ زمونگا زرونا ڈک دی دا علموننا بلکہ مہر والے اللہ پائے بانے پسود کفر دری ایمان نروڑی دی مگر لگ و بکفرهم وقولهم ولا مریم بہتانا نظیما وسبب دا نور کفر کولو دری او بدنام لگول دی پا مریم بانے بدنام لوے
وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم او بسود وینا دی چمگا وجل مسیح عیسی ابن مریم کہ رسول د اللہ دے نہ دے وجل دی اغل راونی پ 500 خجول لیکن گڑا وڑ شوی دا خبر اپ دی باندے وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منهم ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوا يقينا اور یقیناً کسان چ اختلاف کرے پبار عیسیٰ علیہ السلام کی خامخواہ پشک کی دیدانا نشت دل را دائے پبار کی صدلیل مگر تابداری گئی دا گمان نہ دے وجل دی آغل راچ یقینو کی دیدا پوجلوم بر رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما بلکہ پورتکڑے اللہ عیسیٰ علیہ السلام خپل زانتا اور دے اللہ تعالی زور اور حکمت والے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا نشترے کتابیان نہیں سوگ مگر خامخواہ ایمان بروڑی پہ عیسیٰ علیہ السلام مخید مرگ داغنا اور پرز قیامت بشیع عیسیٰ بدیبان نے مخالف گواہی اور کون کے فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات نحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا نو پسبو د ډیرو ظلمونو د يهودانو د طرفنا حرام کړل مونږه پدی باندې حلال سيزونه چی مزیدار سيزونه چی را حلال شو او پسبو د منکول د دې خلق د الله د لارې نه ډیر خلق وَأَقْسِمُوا الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا او بسبب دا غسل ددی سودنا او حالدار جمن شیدائنا او خړل ددی مالون خلقو بنارا او طریقو او تیار کړي مونږه کافران لرا ددی عذاب درناک لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك لیکن پاخ خلق ددینا پہ علم کے چیمان لرون کی دی ایمان لری پائے کتاب جنازل سے رتا تھا اور پائے کتابوں جنازل سے استانہ مخیم والمقیمین الصلاة اور آفرین دا مدح لائق دی پابندی کو ان کی نماز والموتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما اور کون کی زکات دی اور ایمان لری پر اللہ پر رسنے دا کسان زرد اور کو بمگدی ثواب لیم انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدهم وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا یقیناً وحی کرے منگا تاتا لکا وحی چکڑے منگا نوح علیہ السلام تا نور و انبیاء تداغن رسوم وحی کرے منگا ابراہیم و اسماعیل اسحاق و یعقوب اولاد دائی و عیسیٰ ایوب و یونس وارون سلیمان علیہم السلام تام اور کرمگا داؤد علیہ السلام تا زبور کتاب ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما اوہ کڑے منگا ڈیر رسولانو تا چی بیان کڑی منگا دائی حالات پتاوانے دینا مخیم اور ڈیر رسولان چنلی بیان کڑی منگائی پتاوانے اور خبر کرے اللہ موسیٰ علیہ السلام سر خبریں رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما لیگلی ماڑی رسولان زیر ورکون کی اویر ورکون کی دید پاراش نشی خلق لرا پالابانی سبحانک والپس لگلو رسولاننا اور دے اللہ تعالی زور اور حکمتن والدیم لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلم
والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا، لیکن اللہ تعالی گواہی کئی پرشتین والی دائے کتاب چی نازل کرے تاتا، نازل کرے دلنا پہلم خفل سرام، اور ملائکم گواہی کئی او پورا دے اللہ تعالی گواہی کو ان کے ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، یقیننا کسان چے کفر کرے خلق اڑی دا اللہ دلارنا یقیناً گمراہ دی پا گمراہ لرے ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیهم طریقا، یقیناً کسان چے کفر کرے او ظلم کرے نہ دے اللہ تعالی شدید سبخنو کیا نہ روان کی دی لنا پلار الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذالک علی اللہ یسیرا، مگر روانی بے پلار دا جہنم نامی شوی دی پائے کہ ہمیشہ اور دے داکار پا اللہ بانے آسان۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وإن تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ اے خلقو یقیناً راغلے تاؤس رسول فحق بیان سران ساسو درب دا طرفنا نیمان دوڑے دابوی غرستاؤ زبارام او کتاسو کفر کو یقیناً دا اللہ اختیار کی ریا سیزونا شیر اسمان نظمہ ککیم ادے اللہ پویا حکمتن والا۔ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے کتاب والو دحدنا تیرے دل مقوید دین پبارکی موید اللہ پبارکی سواد حقنا۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمته القاها الى مریم وروح منہ، یقیناً مسیح عیسیٰ زوید مریم رسول دا اللہ دے و کلمہ دا اللہ دا شرع لے گلی و مریم تا اور روح والدے دا اللہ دا طرفنا۔ فآمنوا باللہ ورسولہ ولا تقولوا ثلاثا انتہوا خیرا لکم، ایمان دوڑے دا اللہ پہ والی و دا پر رسولانو اموئے تاسو چھ آل حدریم من شہد دی وینانا دا بساز دپار غرویم۔ انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفا باللہ وکیلا، یقیناً اللہ دے حقدار دا بندگے یوم پاک دے ددی نچ داغ دا پار دے زوئیم خاص داغ با اختیار کی آسیزونا چری اسمانون گا چری زمگا کے اپورا دے اللہ تعالیٰ کار چلا ان کے۔ لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادتي ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، چرے بد نہ گنی عیسیٰ علیہ السلام چشی بندگی کو ان کے اللہ اور نہ ملائک مقرب، چاچ مخواڑو چاچ بدو گن اللہ بندگی اولوی تے اکرام زرد اللہ ورا جمع کی داخل اگزان تٹول۔ فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیہم اجورهم ویزیدهم من فضلہ، نا کسان چی مان راوڑ عمل اکڑی نیک پورا بور کی دیل ثوابون دا عملون ددی و زیاتی بور کی و تعالی فضل خبلنام۔ واما الذین استنکفوا واستکبروا فیعذبهم عذابا الیما ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور چاچ بدگن لی دا اللہ بندگی اولوی تکڑیم نو سزا بور کی دی لسزا درناک او نبمومی دی زان لرد اللہ نسوان سوک 200 نمددگار۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے خلقو یقیناً ناغل تاؤسام خکارا یقینی دلیل ساسو درب دا طرفنا اور نازل کرے منگتا استرانا خکارام۔
فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. ناکسان چی مان راوڑے پالا منگولے کلکڑی پاغو زر داخل وکی اللہ دی لرا پا خاص رحمت فل کے او فضل کے اور رسیب اللہ دی زانت سید الاروانے. یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ دی تپوس کے استانا پبارد کلالہ کے طور تو اللہ تعالی حکم در کی تعالیٰ پبارد میرات ممدوتی کے. ان امرون حلقا لیس لہو ولد ولہو اخت فلہا نصف ما ترک کہ اسرے مرشی نئی در پارے سولاد اور در پار خوری دغ خور د پارے نیمہ دائم آل چی د پریخیم وہو یرس آئے لم یکن لہا ولد اور دا رور بوارسی د ٹول مال د خور کنی د خور د پارے سولاد. فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ اکوی دا خوین دے دوان دی دا پارا با دویسی دائمال نچا پریخیم. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ او کدیرون خوین دی نارینا و زنانا گانو دا پارا دا نارینا و پشانت دا برخید دو زنانویم. یبین اللہ لکم ان تضلوا وضاعت کی اللہ تعالی احکاموں دیدہ پارا چید گمرائن نبشے واللہ بکل شئن علیم اللہ دے پارسی زبان علم والا. حلت لکم بہیمت الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید وان ان اللہ یحکم ما یرید. اے ایمان والو پورا والے کو اے پلو زنو حلال کڑی شیری ساز دپارا ساروی ما سوا داغ سارونا چی بیان دیشی بتا سبان نے حرام والدائے امکی گئے حلال ان کی دخکار پدا سحال کی چی احرام تڑلیم. یقیناً اللہ تعالی فیصلی کی ہاش اغواری. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. ایمان والو بیزتی مکوید اللہ دنون دسی زنون اوند میشتو د حرمات اوندائے ساروچ بیت اللہ تحدیہ کی ندائے ساروچ دائی غاڑو تعمیلنا چولشی اوندائے کسانو چی قصق ان کی د بیت الحرام لٹی آئے پدی قصرا فضل دخپل ربنا ورزادا. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا کل چوزے تاسو دے احرام نہ نخکار کوئے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا او باعث نشی پتا سبانے دشمنی دے قوم درے وجنا چاہی منکڑی ہے تاسو دا مسجد حرام نمخ کے پدی خبران شتاسو پم دا حد نتجاوز کوئے. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان امداد کو اے اوبل سراد نے کے پکارونو پ تقوا بانے مدد مکو اے تاسو اوبل سرا پگنا پ ظلم بانے. واتقوا الله ان الله شدید العقاب او یرک اے اللہ تعالی نہ یقینا اللہ دے سخت زابر کو ان کے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنتيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم
حرام کړي شي په تاسو باندې مردارې او وینا بیاول شوي او خاذ خنزیر او هر هغه شی چې आवाज پورته شي د پاره د نزدېکت د غیر الله پاغه هغه ساروي چې مړای خپکړي شي او هغه چې ټکول شي بلرګي یا بغټام هغه چې اور غړي د بر نخ کتا هغه چې پخکر باندې والی شي هغه چې خړلې درندگانو ما سوا داغنا چې تاسو یې حلال کې وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام او حرام دی هغه چې حلال کړی شي په دربارونو د غیر الله دارنګ حرام دی قسمت معلومول بازلامو ذالکم فسق دا ټول دی وتل د دین الله نام اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني نن نوم دشول کافران خلق ساسو د دین نام مېره گئے داینا او یرا کو خاص زمانہ اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا نن پورکڑے ما ساو سپار استاسو دین او پورکڑے ما پتا سبانے احسانات خبل او غورکڑے میں ساو زپارا اسلام دین فمن استر فی مخمصة غیر متجانف لاسم فإن اللہ غفور رحیم سوک چی مجبور شو خوراک دلے حرام ہوتا پسخت لوگ کے کچھ نہیں ورکگی دن کے حس قسم گناہ تا یقیناً اللہ تعالیٰ دے بخنک ان کے دے گناہن و رحم کو ان کے دے یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ تپوس کی دیستانا چس شے حلال کرے شرے دپار دیم طور تو حلال کرشی دستاز دپارا پاک سیزونا اوخکار دہاغے چتاس والا تعلیم ورکڑی دخکار کو ان کو نہیں شڑون کیے تاسو آگے لرام تعلیم ورکا تاسو آگی تداغے نہ چلا تاس تعلیم درکڑے فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ نخرید آئینا چپن اساتی دی ساوز دبارام و یاد آئینون دا اللہ پائے بانے پوخد لے گلو کے و یرکوئے دا اللہ نا یقیناً اللہ دے زر حساب کو ان کے اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم نن حلال کرشی تاو سپارا پاک سیونا اور ذبح شے ساروے دا کسانو چور کرشی اور تا کتاب اغم حلال دی تاو زبارا اور ستاسو والالشیم حلال دی دائے زبارا والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن اجورهن محسنين غير مصافحين ولا متخذي اخدان او حلال دی تاسو لرا نکاح پاک دامن مومنو دارنگ نکاح دا پاک دامن آئے کسانو ناشی اور کرشویرے اور تا کتاب ساسو نمخیم وکلچ اور کوئے تاسواغی تا محرون دائیم نکاح کا ان کی بے داغی سران نو اخکار زنا کا ان کی اور نو پٹی آرائن ان کی ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله وهو فی الآخرة من الخاسرین چاچ کفر گٹ کو سرد ایمان نام یقیناً برباد شوٹول نے کملو ندا ادے باپ آخرت کے دتاوانیانو نویم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق
وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. ای ایمان والو کلچ ورپاسی گئے مانزتا نمخ کی وین زے مخون اخپل لاسون اخپل وین زے ترسنگلو مسو کے پسرون اخپلو وین زے اخپی اخپلین ترگیٹو. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا وَقَتَا سوڑیر پلیتے نزان خپاکے بغسل کولو. وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ. او کتاسو نہ جوڑائے یا اے پا سفر باندے یا راتل گڑی او تن تاسو دا قضائے حجت خبلنا یا او زیشوی تاسو دا بی بیانو سرام نمو میں او بو دا پار دا او دسو دا غسل نو تیمم کے دا خور پاکی نو لاس راکا گئے پخپل مخونو پخپل لاسونو دائے خورنا. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. نغواڑی اللہ چکیری پتا سبانے سے تکلیف بدن کے لیکن اللہ تعالی غواڑی چپا کی تاسو لرام اور دید پارا چی پورا کی اخبر احسانات پتاسو دید پارا چی دا اللہ احسان بمنائے. واذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم بہ اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور. ایا دوئے احسان دا اللہ پتاسو خاص کر آغا لوز یا دوئے چی مضبوط والے کڑے اللہ تعالیٰ تاؤسر پائے کلش تاسو ایلی من وارد سا احکام و تابداری کون یرا کوئے دا اللہ نا یقینن اللہ رے پویا پائے خبروانی چپسینوں کی. یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. ایمان والا شیطاسو کلک دا اللہ درزاد پارام بیان کو ان کی شہد انصاف باعث نشی بتا سبانے دشمنی دے قوم پدے خبر ہے انصاف نہ کوئے انصاف کوئے داڑی نزدے دا پار دا تقوی او یرا کوئے دا اللہ نا یقین اللہ خبردار پائے ملونو جتا سوئی کوئے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرت وعجر عظیم. وعد کرے اللہ دائے کسان سر شیمان راوڑی عملون اکڑی نیک شدید پارا بخشش دے گناہون و ثوابون دلوے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. آکسان چنکار کڑے بزرکی اور تکذیب کڑے بجبا زمدایتنو دا کسان دی وور والا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. ایمان والا یاد و احسان دا اللہ بتاسو کلچے قص کرو یو قوم چروگد کی تاس تخبر اللہ سنا نو بن کرل اللہ تعالی دا الہ سنا ستا سنا او یرکو اید اللہ نو خاص پا اللہ دے زان سپاری ایمان والا خلق. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا. اور یقیناً ناغس لے اللہ مضبوط لوز دا بنی اسرائیلو علی گلیو منگا ددینا دولس مشران. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا
او ایلیو اللہ تعالی یقیناً زستاسو خاص مرگرے نو کتاسو پابندی کوئے دمونزنو اور کوئے زکاة و ایمان لرے زما پر رسولانو اور تائید کوئے مرگرتیا کوئے دائی اور قرض ورکوئے تاسو اللہ تعالی تا قرض بے اخلاص لو کفرن عنکم سیئاتکم ولو ادخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار خام خام آفکم بزو استاسونا گناہون استاسو او خام خام داخل امتاسو جنتون تاشبئی لاندرائے ولیم فمن کفر بعد ذالک منکم فقد ضل سواء السبیل چاچ کفر کرے پس دے لوستا سنا یقیناً گمراہ شیرے د برابر لارنا فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به فسفوجا دما تولد دی دغلو لعنتنو کڑل منگا پدیم او جو اکڑا اکڑل منگا زون دائی سخت بدلی کلمات دالنا دائد مناسب معنونا او یر کردی ڈیرہ ایسا داغنا شدی تبین کرشوا ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليلا منهم ہمیشہ بت خبری پیو خیانت کولو ددینا ما سوا دل کسانو ددینا فاعف عنهم واصفح ان اللہ يحب المحسنین نمافے کو ددینا و مختنا اڑوا یقیناً اللہ خوخیا کسان جسو کے احسان گئیم ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به اودائے کسان نش دعوی کئی من نسوارایو اغسو منگا لفظون دری پشاند مخنی لوز نیر کردی دیر حصدائے ناچدی تبیان کرشی وادری پا کتاب کے فاغرینا بینہم العداوة والبغضاء الى یوم القیامة نوراپور تکمونگا ددی پا منس کی دشمن اخکارام او کینی دزلنو تررز قیامت بوریم وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون وزود چلا بدیل خبر ورکی پائے کارون چدیا ہمیشہ گئیم یا اہل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير اے کتاب والو یقیناً داخل تاس زمگ آخر رسول بیان کی تاس ڈیر آغا مسلو چی تاسو پٹولے دخبل کتابوننا او مخڑی دے ڈیر اخکار کولنا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یقیناً راغلے تاس دا اللہ دا طرف خاص رنا او کتاب راغلے دے وضاحت کن کے دا حق باطل یہدی بے اللہ من اتبع رضوانا سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم ہدایت کے اللہ پدے رناو پا کتاب اغشاتا شروانی دا اللہ پر رضا پسیم دس ہدایت کی دلارو دبچ کے دلو او باسی دی درا دتیرو دا کفر شرکنا رنا دا ایمانتا حکم خبل سرام اور رسی دی لرا سید اللہ رے طرفتا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا یقیناً کافر یا کسان چی داوائیم چی بے شک اللہ دے مسیح ابن مریم طور طائن سوک اختیار لری دا اللہ نا دے اسی کو غاری چی حلاکی اللہ تعالی مڑ کی اللہ مسیح ابن مریم لراو مرداغ واسوک چی بزمگ کریٹول وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر
او خاص اللہ لربا شہید اسمان نظم کی او عائش درمیانس کریم پیدا کی اللہ تعالی حغاش جواریم واللہ تعالی پارسی زبان من قدرت دریم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم. اوائی یہودیانا نصارا من زامن دا اللہ یو دوستان دا غیو طور توین ولی عذابون درکڑی تاستا اللہ بسود گناہن استاسو بل انتم بشر ممن خلق بلکہ تاسم بن آدم یہ پشانت دائے چلا نور پیدا کری یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء بخن کی اللہ چالا چوغاڑی اور زابر کی چالا چوغاڑی وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما وإلیہ المصیر. او خاص اللہ لباد شہید آسمان وندزم کی راو دائے چپ منظری کریم او خاص آغت دیور گردیدل. یا اہل الكتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم ولا فترة من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر. اے کتابیانو یقیناً راغل تاثر رسول زمون بیان کی تاثر دین پوخ دا ختم دلو دنور رسولانو کے ددے و جنا چو نوائے چنو راغل منتائے سیر راکون کے ونیر راکون کے فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علا کل شیء قدیر. یقیناً رائے تاسا زیر درکون کے یر درکون کے اللہ تعالیٰ پاسی بانے قدرت لریم. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ. حکم وخشویل موسیٰ علیہ السلام قبل قوم تائے قوم زمان یا دوائے احسان دا اللہ پتاسو کلچی جوکڑی پتاسو کے پیغمبران اگر ذلے تاسو بادشاہان ازاد اور درکڑی تاسو آغا نعمتنا شنیدی ورکڑی بلچا تدخلقنا. یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین. اے قوما اور داخل شیع پاکزم کتام چلا مقرکڑے ساز دپارام مو آپس کی گئے پخپل شاگان وانی او بگرزے تاسو تاوانیان. قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ. دیویل موسیٰ یقیناً پائے کی دی قوم زورور اور یقیناً منشر آیت نشو داخل دے تردی جایت نہ پخبل عظیم نہ قوت العید آئے نہ پخبل آئے یقیناً من بالائے اور داخلے. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. ویلیوت و نارینو دائے کسان نچی اریدل انعام کرو اللہ پدی دوارو بانے ورننوزے آغی بانے دروازے تا کلچی ورننوزے تاسو یقیناً تاسو بے زورورم. وعلى الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. خاص پا اللہ بانزان سپارے کتاسو ایمان والے. قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا. دیویلے موسیٰ یقیناً چرے داخلی نہ داخلی گم آیت چرے سو پوری شاہی پکی. فاذهبا انت وربك فقاتلا انا ہاہنا قائدون. لڑشتو سارب دے لڑشید واڑا جنگو کے یقیناً من بدل تناسیو. قال رب انی لا املک الا نفسی و اخیم. ویل موسیٰ علیہ السلام ربا یقیناً زخو اختیار نہ لرم دتلو ددی جہاد مگر دخپل زان و دخپل رور. ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین. نو فیصلو کا پمن زمگا پمن در قوم نافرمانوں کے.
قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. اللہ فرمائے یقیناً دازم کبا بندی بدی بانے سلویخ کالا گڑوڑ بگر زیری برے ملک دا اللہ کے. فلا تاسا علی القوم الفاسقین نمغم جن کے گا پعذاب دے قوم نافرمان. واتل علیہم نبأ ابن آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر. او بیان کبر خلق و خبر دا دو زامنو دا آدم علیہ السلام دا حق کا رکولو دا پارا کل چاہی نزدیکت کو اللہ تعالیٰ تس نزدیکت نو قبول کرے شدا یونا او قبول نکرے شدا بلنا. قال لا اقتلنک قال انما يتقبل الله من المتقین. اویدی او خام خازبتا وجنم آبل ورطر یقینا قبل اول کی اللہ تعالی عمل متقیان خلقو. لئن بسطت الی آیاتک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین. کتوگ دے ما تلاس پل دے پارا چما وجنیم نزنوگ دو مخپلا سات پرینت چتا قتل کم یقیناً زیرگم دا اللہ ناش رب العالمین نے. انی اريد ان تبوا باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار. یقیناً زغوارم پدے لاس بندول سرام نو زان بچ کول نو اختبشت پا گناہ دا قتل زماو پا زور گناہ بل نشیبت دور والاونا وذالک جزاء الظالمین و تعالی سزا ظالمانو. فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين. نو خیستکر دتا نفس ددو وجل در رخبل نوی وجا غلران شدید پورا توانیانونا. فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه. نراو لے گا اللہ تعالی او کارغو کنستلے کو لزمکا کے دیر پارا چوخی آئے سڑیتا چھ سرنگی پڑ کی دے لاش درور خبل. قال یا ویلتا اعجزت ان نکون مثل هذا الغراب فواری صوت اخیم فاصبح من النادمین. دویل ہے افسوس دے پمان آئزان چشم دینا چشم دے کارغ پشان چپٹ کم زشاش لاش درور خبل نشدے د حیران نام. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. ددائے وجنا فرسکرم بنی اسرائیلوں چچا قتل کا یوتن بغیر د بدل دبل نفس نہ او بغیر فساد کو نبزم کا کہ نو گویا کہ قتل کا در ٹول خلق. ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا. او کشا بچ کو یو نفس لرائے یقینا بچ کر گویا کہ بچ کر خلق ٹول. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. اور یقیناً داخل دیت زمگا رسولان پخکارو دلیلنو نبیا یقیناً دیر ددینا پس ددینا داللہ پا ملکی شود حدنا تیروتن کی. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان يقتلوا ويصلبوا وتقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. یقیناً سزا رائے کسانو چی جنگ کئی دید اللہ اور رسول اللہ سرام اور کوشش کئی بزمگ کے فساد خورولوں چی قتل دکڑیشی دی یار پانسی کڑیشی دی یار پریکڑیشی لا صحبید دیا دل بدل یار اشڑلیشی دی دزمکینا. ذالک لهم خزی فی الدنیا ولهم فی الاخرت عذاب عظیم. دا دید پارا شرمندگی دا پا دنیا کے اور دید پارا آخرت کے عذاب لے رہے. الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم. مگر آکسان چ توبہ کڑی مخکد دینا شستاسو پہ وصبر شویم
نپوش یقین اللہ تعالی بخنک ان کے رحم کو ان کے دے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو یرک اللہ نام اولٹ اے خاص اللہ تعالی تا نزدیکت او جہاد کو اے اللہ دین دوشت والی دا پارا دی دا پارا چ شیطان سو کامیاب. ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم. یقینا کسان چ کفر کرے کچری شید دی د پارہا سزنا شزمک کیری ٹول او درے مثلم درے پشانت اور سرنورم شی دی د پارا چ بدلو اور کیا عذاب در قیامت نام قبول بنشی ددینا ولہم عذاب علیم اور دید پر عذاب دے درناک. یریدون یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولہم عذاب مقیم. دیو کوشش گئی چوزی دور د جہنم نام ونبشی دے وتلی دائنا اور دید پر عذاب ہمیشہ. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. اغلاق ان کے سڑے اغلاق ان کے زنانا پرے کے دلی لا سنا سزا اور کولی پسو دائے مل چری کڑے اور سزا دا عبرت ناکد اللہ دا طرفنا. واللہ عزیز حکیم اللہ زور اور حکمت والے. فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم. نکشا توبو اصطلاح پس ظلم کولنا انیک کا عمل قبل یقیناً اللہ تعالی توبہ قبل یقیناً اللہ علیہ بخنا کو ان کے رحم کو ان کے. الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. اینے پویا تو یقیناً اللہ دپارا خاص بادشاہی دا اسمانوں دزمکی دام سزا اور کی چالچی اغاڑی اور بخنا بکی چالچی اغاڑی. واللہ علی کل شیء قدیر اللہ پاسیز بانے قدرت لرن کے دے. یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم ومن الذین ہادوا. اے رسولان غم جند نکی تالرام مخالفت دائے کسانوں چزغلی بکارون دا کفر کے دائے کسانونا چوئی آئی منگ ایمان راوڑے پخلو بانے وائی اور حال دارے تصدیق نہیں یقین نہیں کری دائے ظلموں اور صدائے کسان ندی چی یہودیان دی. سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یاتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعہ. دیر اوردن کی دی دپار درو او وکی خودن کی دی دپار دا قوم نور شایطال نیر آغلیم. اڑ یغی کلمات دا اللہ پست زینو دا غینام. یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوه وَإِلَّمْ تُعْطَوْا فاحذروا. وائدی خپلو کشرانو تا قدر گریشی تاوس تدغا چکمونگا وایو پائے عمل کوئے او کندر کی تاوس تدغا نظام تساتے. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. اغسوک اللہ تعالی غواړي دا گمراہ کول نو وسن لري تو اغل بچکولو دا اللہ دا عذاب نائس. اولئک الذین لم يرد الله ان يطهر قلوبهم. دا خلق دی چن غوخت اللہ چ پاک کی دایزونا
لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. دید پارا دنیا کی شرمندگی اور دید پارا آخرت کے عذاب لے. سماعون للکذب اکالون للسحت، دیر غوگ دی دروغ ہوتا اڈیر خوراک کی د حراموں. فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ وَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، نکراشی دی تاتر فیصلی دپارا فیصلہ کدی تر منزیات مخڑوام. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، کتم مخڑے دینا نو چریس نقصان نشیدر کو لیتا لیس. وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اگر فیصلہ کہیں نو فیصلہ کا ضعیف منس کے بے انصاف، یقیناً اللہ خوخی انصاف کو ان کو لرام. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. سرنگ بدی فیصلے روڑی تالرام، حال دارے ددی سر تورات دے پائے کم دا اللہ فیصلےشتا. بیادی مخڑی پستائنو نیدا کسان ایمان والا. انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. یقینا نازل کریم گا تورات پائے گی ہدایت و رناوام، فیصلے کو لے پائے سرا پیغمبرانو آغا پیغمبران چھ حکمی من لو دا اللہ تعالی. آئے کسانو تے فیصلوں کو لے چھ یہودیانو دارنگ فیصلے کو لے پدے بانے خدا پرس خلقو غٹو علماؤ. پدے وجہ چھ طلب دا حفاظت شو ددینہ دا اللہ دا کتاب او دی پدے کتاب بانے عالمان. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ویلی شو دیتان میرے گئے دخل کو نام اور یرکو خاص زمانہ اماخ لے پایتون زمابن دنیا. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. اور چاچے فیصلہ نکڑ پائے چ اللہ تعالی نازل کرے نو دا کسان دی کافران. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. اور فرض کرم گا بدی بانے بتورات کے چار نفس با قصاص کی ببدل دبل نفس اور سرگ بائی استری کی ببدل سرگ کے اور پوزا پری کو لکھی ببدل پوزا کے وغبم پری کو لکھی ببدل لغوک کے غاخ بم استری کی ببدل لغاخ کے انورٹوز زخم ندی بدلے والا. فمن تصدق به فهو كفارة الله. چانچے خیراتی پری خود بدلا غسل نو دا کفارہ د گناہونو. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. واغ چانچ فیصلہ نکڑ پائے چلا نازل کریم دا کسانم دی ظالمان. وقفینا على آثارهم عیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ. رسولے گمگا دائی پا قدمونو عیسی ابن مریم لرام تصدیق ان کے ادائے کتاب چران مخ کے اوچ توراتو.
وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة اور کرو منگ دل انجیل کتاب پائے کم ہدایت و رناوام اور دا انجیلم تصدیق ان کے ادائے کتاب چرانا مخیو چ تورات دے وہدى وموعظة للمتقین و ہدایت و وعظ و پار متقیانو وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ ویلشو دیتا فیصلی کی انجیل والا پائے چلا نازل کرے پائے انجیل کے وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اور چاچ فیصلہ نکڑا پائے چلا نازل کری دا کسان دینا فرمان وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ اور نازل کرے منگا تاتدا کتاب فحق سرام تصدیق ان کے دائے کتابوں چددن مخکرین طول کتابنا اور ساتنک ان کے دے پائی فاحکم بینہم بما انزل اللہ نو فیصلہ کو آپ من در خلقوں کے پائے کتاب سے اللہ نازل کرے ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق مذاق خواہشات دلی بسی چم خڑے دائن شتا الحق راغلیم لکل جعلنا منکم شرعتا ومنهاجا داریو دپارا گرزول منگستا سندا قرآن کار لار و لار روانی دلوم ولو شاء اللہ لجعلکم امتا واحدتا ولكن لیبلوکم فیما آتاکم او کہ اللہ غفتے نو گرزولی بے تاسو یو ڈلام لیکن اللہ امتحان کی تاسو بانے پائے کی چتاسو لے درکڑیم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون نوان دی شہد یوبلنا نیکو کارون تام خاص اللہ تستاسو گردی دلدی دٹولو نو خبر بم کی پائے کارون چتاسو پائے کہ اختلاف کوئے وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ اور فیصلے کو آپ منظر خلق کے پائے کتاب جلا نازل کرے امدا پو خواہشات دری بسے اور زان بچ کے ددینا حسنا شواڑی تالرام دباد دائنا چلا نازل کرے تاتا فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ او قدیم خواڑون پوشا یقیناً خواڑی اللہ تعالی چورسی دیتا عذاب پسو دبازی گناہن دریم اور یقیناً دیر دخل کو نا خام خان نا فرمان نیم افحکم الجاہلیت یبغون آیا فیصلے د جاہلیت داخل غواریم ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون اسوک دے دیر خیستد اللہ نا فیصلے کولو کی داعش قوم دا پارا چی یقین لریم یا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ایمان والو منی سے یہودیان و نصاراء لنا دوستان بعض دی دوستان دی دبازو ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین اور چاہے چی دوستانہ اکڑا ددی سرستا سنا یقیناً آغا ددی دڈلن رے یقیناً اللہ تعالی ہدایت نور کی قوم ظالمان تا فطر الذین فی قلوبهم مرض یصارعون فیهم یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ
نوین با کسان چدائے پزنوں کے مرض منافقت دے زغلی ای پا دوستانہ دے یہود و نصاراو کے وائی دی پا طور دا عذر منگیری گو چوبرسی منتصحاد سام فعصى الله أن يأتي بالفتح أمر من عندي فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين نزيد چلا براولی فتح دے اسلام یا بل سے حکم براولی دخل طرفنا نشیبا دا منافقان پائے منافقت شری پر ساتلو پقل ظلونوں کی اخپیمان تیاکا ان کی ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم نبوئی مومنان خلق آیتا کسانو چی قسمون کل پا اللہ بانے اکلق قسمون ذری چی یقیناً دی خام خاصا سمرگریم حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین برباد دی لدی عملنا نشول دی تاوانیان یا الذین آمنوا من يرتد منکم من دینه فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونا ایمان والو سوک چی مرتد شستا سنا دین مخبلنا زرد رابو لی اللہ تعالی سے قوم مین بکی اللہ غی سراغی و مین کی اللہ سرام أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم نرمی بکی دا مومنانو سراؤ سختی بکی بکافرانو جہاد بکی دا اللہ دین دا اچت والی دا پارام نو یری دا ملامت یاد ملامت کرنا ذالک فضل اللہ یوتی من یشاء واللہ واسع علیم دا صفتنا سلی دل اللہ فضل دے ورکی چال چواری اللہ تعالیٰ دے فراق فضل والا عالم نے بارسم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون یقیناً دوست تاسو اللہ دے و داغ رسول لے خلق دی شیمان راوڑی دا سے خلق دی شپا بندی کئی دمانزو زکاتم ور کئی او خاندالے چاللہ تعالیٰ ترکم کئی ومن يتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون او چاہے دوستانہ اکرد اللہ سراؤ داد رسول سراؤ ایمان والا سرام یقیناً دلد اللہ تعالیٰ دیدی زور ورم یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم حضوا ولعبا من الذین اوتوا الكتاب من قبلکم والکفار اولیاء اے ایمان والو منی سے کسان چی جوکڑے ساسو دین لرام ٹوکے اور لبے دائیں کسان نہ چور کڑی شیرو تا کتاب ساسو نمخ کے اور نور کافران لرہم دوستان واتقوا اللہ ان کنتم مومنین او یرک اذا اللہ نا کتاسی ایمان والا ہے وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ کل چتاسو آواز ورکو اے خلق تمان زد پارام گزیدی دی آواز لرہم لبے توقع لبے داد دیو جنشدہ قوم دی بے اقلام قل یا اہل الكتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون تو ایدی تے کتابیانو بد نگڑے تاسو زمونا مگر دائیو خبران چمگا ایمان داوڑے پا اللہ او پائے کتاب چمگ تنازل شیریں او پائے کتاب جنازل کری شیریں مخکیم او عقیدہ زمون دارا چستاسو دیر کسان دینا فرمان قل هل ننبئكم بشر من ذلك مصوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت تو خبر درکم تاستا بڑے ناکار سرد دینا
پہ اعتبار دا بدلی سرد اللہ دا طرف نام دین دا غشا چ اللہ پہ لعنت کڑی اور غضب کڑی پا باندے جو کڑی دائی نشادوگان و خنزیران اور بندگی کی طاغوت اولئک شر مکان واضل عن سواء السبیل دا کسان دی ناکارا پہ اعتبار دا زیم اور دا ڈیر گمراہ دی دا برابر لارنا وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ او کلچ دی راشی تاوستان دیوی من کو ایمان ناوڑے حال دار داخل شوی سرد کفرنا وطلیومی سرد کفرنا اور اللہ رے پویا پائے بانی شری سپٹھئیم وترى كثيرا منهم يسارعون في الاسم والعدوان واكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون اوین تڈیرو خلق الذین عاشق غلی وکارونو د گناہ کولو د ظلم کولو کی او د خړلو د حرامو کی خامخابت یا امرنا شریع کئیم لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الاسم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون ولئن من كيدي لرا خدا پرس خلق و نور علماء دوائناد گناہ ناو د خړلو د حرامنا خامخابت یا کارنا شدیه کئیم وقالت اليهود يد الله مغلولا غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يدعوا مبسوطتان ينفق كيف يشاء اوائی یہودیان لاس اللہ تعالی بن کرشی بن کرشی لا سند یہودیان و لعنت شیدی باندے فسودا وینا شدی وین بلکہ لا سند اللہ تعالی فراخ دی خرچ کی جسرنگ واڑی وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا او خامخا ڈیری زیادتی گئی ڈیرو کسان لرددینا ہا کتاب چی نازل شیطا تصاد رب دا طرفنا سرکشی و کفر ددیم وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ چولے منگ ددی پمنس کی دشمنی کاراؤ کینے کولیو بلسرات قیامت پوریم کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين ہر کلا چ بل کی دی اور د پار د جنگ مڑ کیا اور در اللہ تعالی کوشش کی دی بزمگ کی فساد کو لو اللہ تعالی نہ خو ہے فساد کو ان کو لرام ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم او کدی کتاب والا ایمان راوڑے او زانے ساترے دا مخالفت دا اللہ و رسولنا خامخا لرکڑے بمگا ددین گناہون ددیم او خامخا داخل کڑے بمگا دیل رائے جنتنو دا نعمتنو تام ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم او کدی خلقو پابندی کرے دا تورات دا انجیل او دا ایک کتاب جنازل شیر دی دا رب دا طرف نام خام خادی و خوراکون کولے دا پورت طرف دا دیو لاند دا خپور دا طرف نام منهم امت مقتصدت وکثیر منهم ساء ما یعملون باید دین ایوڈل اشتا پا حق بان روان اور دیر دین دی بدا عملنا شریع قیم یا ایو الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ اے رسولام اور سوٹول حقا چنازل کشیر تا تستاد رب دا طرف نام کدا سے دے انکڑل نندے رسول تا دا اللہ اس پیغام اور اللہ تعالی و تا بشاتی دا خلق نام یقین اللہ تعالی کامیابی نور کی قوم کافران تو صاحب و جلوم
قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ويدي كتابيانو نئے تاسو پہ حصی تردیش پابندیو کہ تورات انجیل و دائیں کتاب جنازل شوئے تاسو ساسو درب طرفنا وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا او خامخا زیادتی کی بڑھیر الذین ہا کتاب جنازل شوئے تات استاد رب طرفنا سرکشی و کفرم فلا تعس علی القوم الکافرین مغم جن کی گا پازاب دے قوم کافرانوں ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون یقیناً کسان چی مان راوڑے آغا چی یہودیان دیم اور نور بیدین خلق دی اور نصارائی چاہی چی مان راوڑو ددین پا اللہ پر رسل عمل کو پتابدار اید سنت نبی حسیرہ پدیبان نبدی غم جنیم لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا یقیناً آغستے منگا مضبوط لوز بنی اسرائیل اور لیگلی منگا دڑی رسولان کلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون اور وقت شراب اڑدی در رسول ہاں خبرے چنب غفتے دی نفسنو یو ڈلا دی دو جن کڑا یو ڈلا دی وجلام وحسبوا اللہ تکون فتنة فعموا وصموا ثم تاب اللہ علیہم ثم عموا وصموا کثیر منہم اور گمان کو دی چھ پیدا بنشی بری کی فتنہ عذاب نوڑاندشول دی او کارنشول بیا اللہ پدی بان مہربانی اکڑا رسولان رو لے گل بیام دی راندشول او کارنشول دیر دینا واللہ بصیر بما یعملون واللہ تعالی یعملون شریع گئیم لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم یقیناً کافر یا خلق شداوئی بے شک اللہ دے مسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم ویلی دائے مسیح جے بنی اسرائیل بندگی خاص کے اللہ درا رب زمان و رب ساس دے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت وماواہ النار وما للظالمین من انصار یقیناً چاہے اللہ سر سشرک کو یقیناً منکڑ اللہ تعالیٰ پتبان جنت اور زید و سیدو بیوری اور نشت ظالمان دپار اس مددگار لقد کفن الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد یقیناً کفر کرے کسان چوئیم بے شکا اللہ دے دریم الہ ددریوالے ہونا نشتا حقدار دا بندگے مگر دے یو الہ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ کمن نشول دی دائے خبر نچوائی خامخواہ جخ بشی بکافران پوری ددین عذاب درناک افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم آئے دی توبے نکی اللہ تعالیٰ تا او بخنا نغواری دانا تیرشی شرک اور اللہ تعالیٰ بخنا کو ان کے رحم کو ان کے مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبل الرسل وهم صدیقان ننے مسیح زوید مریم مگر رسول نے یقیناً تیرشی دان مخ کے گن رسولان امورم دد نہائے ڈیر رشتی نام کھانا یا کلان تام خدواڑ با خوراک کو انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون اگورائش سرنگی بیانوں گا دیتا آیتنا بیاو گورائش سرنگی اور دلی کی دیدہ حق نام
قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا ویدی تائے بندگی کو ہے تاسو اللہ نہ سوا دا چاچ اختیار نہ لری تاسو لرا دے ضرر و نفع واللہ هو السمیع العلیم واللہ دے 400 پار سپوئے قل یا اہل الكتاب لا تغلوا في دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ویدی تے کتابیانو دحدنا متیرے گئے پبار دین ساسو کے مزیاتی کوئے پدین خپل کے ناحق خبریں او تابداری مکوئے دو خواہشات دائے قوم یقیناً گمراہ شیری ساسو نمخ کے او گمراہ کری بیاڑی رو کسان لرام او گمراہ پات شیری دی دو برابر لارنا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون لعنت کرے شیرے پاکس پائے کسان چی کفر کرے دا بنی اسرائیل نام وجباد داؤد علیہ السلام و عیسی ابن مریم دا پدے وجہ شری دا فرمانی کو لاؤ دا حد نے تجاوز کو کانو لا یتناہون عن منکر فعلوا لبئس ما کانو یفعلون ودی یوبل نمنکو دا بدکارون شری کول نخام خوابت دیا کارنا شری کریم ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم وأن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون انہیں تردیرو کسان لذدینا دوستانی کئی دا کافران سرام خام خوابت دی حواشتی مخکلی گلی دی لذدی نفسنا ذکر چی اللہ غصر بدیوانے و بازاب کی بدی ہمیشہیم ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون او کرے خلق ایمان لرلے پا اللہ او پا نبی داغم او پائے کتاب چلی نبی تنازل کرے شیرے نبنی والے دی کافران لر دوستان ولیکن دیر دین دینا فرمان لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا خام خواب ممتر دیر سخت نور خلقنا پا دشمنے کی دا مومنان سرام یہودیان لرا کسان چی شرک کرے ولتجدن اقربهم مودة للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا او خام خواب ممتر دیر نزدید دین پا دوستان کی دا مومنان سرام آخلق چی دعوائی چی من نصارایو ذالک بأن منهم قسیسین و رہبان و انہم لا يستکبرون داد دے و جنائش دین اشترے تحقیق ان کی علماء او یرک ان کی دا اللہ تعالیٰ نام او یقینا ناغی لوئی نگی دا حق من لونام د میرا ویدو پتا ایوب اسلامی کیسٹ مرکز د صفانے بازار شاتا پہ خور خار